Kalumpungnya kali Offroad nega 6th edition of AHOR 4x4 Offroad Challenge kabapelong dak adventurous henyo trap offroaders AHOR kaplane laisngi kalakut hagakat atrik risau hakar sati nature park tham ribhoy. Kinong job hakani ka iakop nya kali hagakardan pro modified category kidai umehbub ke bat ushafi sike kibade na kajala Kerala bat kibala yora ru ya kasong bisa kabashilak sanpo hajar tingka ringkat bat ke trofi. Hagakardan semi modified ya kanam lakdo lara da ukamyo lawai bat Freddy Mauri bat hagakardan stock category lara da Rashid Mukim bat uban ker kongwir. Ha kajinga konya kali jongi kentai pat ya kanam lakdo lara da kapilitas im bat kamarkenti warjri. Ha kani kasngila don lang uba MB tongper ADC ribhoy kum ukongsan uba don lang soklet Vice Chairman ka Meghalaya Resource Employment Generation Council u President jonga kinhun AHOR uba Damian Umdor ba Ferdinand Jarin Secretary uba Ferdinand Kharkamni Vice President lembat kiwe kidkhon jonga AHOR. Menin nilai semua kani menurunno akakalda. Baru satu India tip tanggal festive season nyom kasang nakapuja. Direp puja kawan sengkut dem dan mas liang ter. Henry masuk bahkan ini festive season menta kan dangno naka AHOR. Kini jadi bukan dalam festive season. But habang festive season kamut kapan jadi susah. Henry habang kini festive season kairat ya tourism kejungiru. Habang tourism tuan tourism ini ngiru yo ala pan kamai. Tinggal itu play ya Meghalaya ya tourism partner kami Meghalaya kabarkan hilang banyak yang kita program. Bahar tamliat ngai play participant baru kini ele kuat kalau gajinya pun kini kalau mentai itu gajinya pun tidak pun dan kuat dia kena ini ele hilang film dia pun dia lei daga baru daga boju balai I want to congratulate and thank our friends and participants from Kerala and from Assam and from the other states. Thank you for your enthusiasm. Please take the message of AHOR to your respective states, and I am sure you will publicize this, and next year maybe we'll have many more participants from the various states of the country and perhaps from the world. Let's make this a national event. Bakato Gamba iti babingatap di kerbang yang ay boleh satu kedisiplin ya kini ginoknya ya kini program but kamlang yang hi ipatpa kita support kita ilan lang hadu ani bagi ay boleh keberpan ya pi barotan tanya hi nilai kindo yang Rasulullah ngingit pa Rasulullah kandang he Joshua berarti dia kesal ki dalam job